I call te Oroa Whaiwo. Tēnā koe, Mr. Speaker, kia ora tātou katoa te whare. Tātou ko hui mai tēnei pō ki te wānanga i tēnei o ngā take rā ko tēnei pire mo te Whutupōro kapu o te ao, te tau e heke mai nei. Mr. Speaker, ko te aronga o te ao Māori ki tēnei mea te Whutupōro he take e mōhio tiana e te motu. Me ki ko roa te ao Māori e whaiwhai haere ana i tēnei mea ko te Whutupōro. I tēnei tau tonu nei, kei te whakanui ko te kotahi rau tau, o te Whutupōro Māori, i runga te mata o te whenua, me ki ko tāna, ko te whakanui, me ki te noho o te ao Māori i roti te Whutupōro. I te praere ko hipake, i toa te tima Māori, kia airani, i eke panuku, i eke tangoroa, i muia tōku kāinga o roto o te arawa, i rotorua e te tangata, e te Māori, i noho whakahihi nei ki te toa o te tima Māori, ki runga i te manuhiri ki runga o Airani. Pōpō, ka tau atu ki roto o here taunga, ki reira paka ngātu ai, kia Ingarangi, kātahi ka kitea mai ai mena he toa nui whakaharahara nei, te tima Māori he hara nei. Engari kone te tūmanako. I ngā tau ko hipa, e heke nei nā Māori, ko eke ki ngā taumata katoa taira me ki, nei anō te mema nei, Paora Quinn, ko eke tērā, hei kāpene mo te tima Māori, ko etahi o ngā kāpene o te tima Māori, ko noho hei kāpene anoho ki mo te kapa ōpango. E tika tā te memo rāpea, engari he toa. Ko Buck Shelford tētahi, ko noho hei kāpene mo Aotearoa, me ki ko Tāne Norton, ko Tane Randall, rāta katoa ko noho me ki kai tērā i taumata o te kapa ōpango mo Aotearoa nei. Ko te tino pūtake o taku kōrero, Mr. Speaker, he whakamara māke te ngākau nui o te iwi Māori ki te Whutupōro. Nō reira, i tēnei wāhanga o tēnei pire, ko te pānuitanga tuatahi, ka tautoko ake te Pāti Māori ki tēnei o ngā take. Nā, ko te mea, tērā pe kaore anō etahi kia rongo, engari i ki mai te tumuaki o te TPK, o te puni kōkiri a Leith Kauma, e ahua ōrite me ki te ngākau nui, ka mutu te noho o te tīma Māori nei, ki tērā o te hunga i haere ki tā wāhi, ki te hoko whitu ātū, ara te rua te kau māwaru. I runga i te papa pakanga tētahi, ki runga i te papa tākoro tētahi. Ngā mea e rua, ko te tīma Māori me te rōpū rua te kau māwaru, he kaupapa he whakanui i a tātou a Aotearoa nei. Nō reira, kone te āhutango tēnei mea o te Whutupōro, he whakakotahi nei pēr i a tātou. Nō reira, kāti, kone me ki, he kōrero whānui tēnei, hei tīmatanga kōrero māku. Nā, ke hokira anō ki te pūtake o tēnei pire, pēnei tā wetahi e kōrero nei, kaore kore, ka tau mai etahi pāinga ki Aotearoa nei, nā te kapu o te ao. Engari, ko te mateke, ki tā mātai titiro, e hāngai tonu ana, me ki ngā mahi, ki ngā whakahaere, ki ngā whare, ki ngā momo āwhina nei, āwhare nei, ki te kapu o te ao. Kaua ki te hunga mātakitaki, kaua ki te hunga tākoro, kaua ki te hunga tautoko, ara me ki ko te hunga e tautoko nei te kapu. Ko te raru ke, ka te tiro ke te pire nei ki ngā mea me ki whakahaere, ara pēnei i te mahi unu waipiro. Nō reira, ka hoki mai ki tērā. Ko te mea tuarua, pēnei tā etahi atu o ngā mema e ki nei, ko te mahi o tēnei pire, he whakatū i tētahi mana whakahaere me ki, ara ko te Rugby World Cup Authority. He rōpū, ko tāna mahi, ko te whakai, ko te whakahera nei i etahi tono mō etahi whakahaere i roto i te kapu. Ko te mateke, pēnei tā etahi atu o ngā mema e ki nei, tōna mutunga mai ka whakamanahia te tangata kotahi, ko te minita tērā.
I tōna mutunga mai. No ere, kei te āhua noho rangirua tonu mātou ki tērā āhuatanga, mena ka riro mā te minita i tōna kotahi e whakamana, e whakahera nei e etahi o ngā mea ka whakahare tia a te wā o te kapu o te ao. Ka motu, kei te noho āhua manawa pā tonu, te Pāti Māori, i te mea kāre te minita mō ngā take Māori, e kite ana, e rangona ana rānei, hei mema mō tērā rōpu, tērā kāhui, a rātou mō te authority nei. Ko tā mātou a te wā, ka kōrero hea whānui tia i roto i te Select Committee, ko te whakatakoto i etahi kōrero ki te kia atu me pērā, me noho atu tētahi wāhi mō te minita mō ngā take Māori ki reira. Nā, ka huri atu anōra ki te āhuatango ngā kōrero o te mema Mr. Clendon, Dave Clendon, ko tāna kōrero mai mō tēnei mea mō te Waipiro. Kei te tika tāna, kei te āhua noho rangirua tonu te Pāti Māori mō ngā whakahare mō tēnei mea mō te tuku whakaaetanga me ki mō te Waipiro. Nā, nei au e pātai nei te pātai, hea te take ko te nuinga o nā kōrero mō te kapu o te ao, e hāngai tunana ki tēnei mea o te Waipiro. Ara, mō te unu pia, mō te unu Waipiro rānei, e rā momo āhuatanga tua. Ko tēnei pire, ana kone tāna mahi, he kōrero mō te Waipiro kaua, mō ngā take nui me ki. Toira, he take nui tērā hei kōrero mā tātou. Ei te mea, ka hoki ngā mahara ki tēnei tangata, i roto iau, o roto o te Waiareki, o roto o Tauranga Moana ki te Arataki Rugby Sports Club, ara anō tētahi tangata ko tōna ingo ko Greg Doolan, e ai ki tā koe mōhio nei, e noho ia hei kai whakahare mō ngā kai tohu o ngā tīma o roto o Arataki, nā ko i whakaai mai ia, kia haere ia ki reira hei kai tohu mō te tīma o Arataki, mena ka noho Waipiro, ka noho wātea tērā krapu i te Waipiro. Noere, he tuatahitanga tērā i roto o ngā krapu futu poro o Aotearoa. Nā, tērā kōrero tērā. Kei te mōhio tonu tātou, ko te mahi o ngā kamupene hoko Waipiro, e whiwhi moni, e whaiwhai haere tēnei mea ko te moni. E ko te mate ke, ko kōrero hea whānui tia tātou i roto i tēnei whare, mō ngā kino ka puta i te Waipiro, arā ko ngā aitua i runga i te rori, ko ngā whawhai, tētahi ki tētahi, arā ko te mahi wairangi a etahi, haurangi a etahi, mena ka whaiwhai haere tēnei mea o te Waipiro. Engari, pēnei tā David Clendon e kōrero nei, tōna mutunga mai e kararuraru etahi. Noira, kei reira tērā kōrero tērā, ka matu e harikoana te mea kei reira tonu etahi here kia kaua wetahi e whaiwhai haere i tērā āhuatanga arā ko te haurangi, noira āhua paitonu tērā. Ko kite atu arāno ngā whaina nui me ki, ko ngā utu nui, mena me ki ka noho hapa ki tēnei o ngā pire, noira ka pai tērā. Me pērā i te mea, kai te hara mai ngā manuhiri i tā wāhi, arā ko te Bāmi Army, he hata rātau mahi, e ko taku moio ko te mahi haurangi. Nōre me tūpato tātou, e te mea, mena ka tai mai, kei noho raru tātou, nā mahi nanakia, nā mahi haurangi, poro haurangi a wetahi, i tā rātau tainga mai. Oira, hei kupu whakamutunga māku, kare no tētahi ke kōrero i tēnei take, engari me pēnei rawa te kōrero, ko puta mai te kōrero ko whakaitia mai ai, Julian Savea, hei Junior Player of the Year i tēnei tautonu nei mo te IRB. Ka tahi anō tērā ko kōrero ka tai mai. Nō reira, me mihi ki aia, me mihi rā ki te Junior, kia tātou anō, Junior World Champions i Argentina i nā tata nei. Nō reira, me whakanui tātou i tērā āhuatanga. Nō reira, kāti, ko roa tēnei ko tāku ko te kiatu, ai ka tautoko te Pāti Māori tēnei, nā rongi te aha, nā rongi te mea ko noho Aotearoa kei ngā taumato te Futupōro, me tautoko kāteka i tēnei wā, ki te kore tētahi āhuatanga hou e puta mai, tērā pē ka whai atu ki tōna mutunga. Nō reira, huri noa, kia ora tātou.